Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyutrab Integrated Territorial Organization henne kasngi kalapon ko buram ya uwe unong hikai ka subject science ubatho ya ka we ka kon ka beyadai bat ka subject physics. Uni unong hikai uday ya ubalatep kerteng kom uri sakmen Romor Jones dekar. Uni unong hikai ulaya thu ba usimpor hadu arsnem ban pendep bantho ya ka ka kon ka ba ula ai kerteng physics the magic bong. Uba dakar ubadai u assistant lecturer jangka subject physics ha Sacred Heart Boys School Maulai. Ulaya tu bahakini ki arsnem ki basyakta haga klam kovin. Ula penlut por banto ya kini kakon. Kaban long ka jingarap iki kena pulis science ki bawan nakilong yang ki baduna kayo kakon. Shusho ulaya tu ba menta udang passion tang ars pasan pauteli. Bat kador kapoi kumbashi hajar tingkatam. Bat lada ka jing dawa kabun. Udan jingkermen bakadoru kan hiar. Nado ko COVID hatu bitel. Kashim bay cheese nam khandai banai. Kalong bay arsa man hadu manta kalong bay cheese nam shipho banai. Nga tho ay gane bat hakapor banga Mars High School ma shong bay cup teng hadu shibejar ba jinga klet ban bam teng. Tengah ko bin ka thong ba 5 September ta ngamla ban plia ka santrik ka September ka teachers day. Rengamla ta hakashipho tere ngala plia school. Temata kila khas bagian ki sang alang tinggal lawan sini. Personal budget. Ya kalau approach ya noru. Mereka dekat private property te ya oleh sekdon ke skim ngam tip ma. Te kata tengah show bayi hidala de non ke private enterprise non stakeholders agane fully on my sole income. Ketulap ke pengatan ngasih divert sini. Ngalato according to the 22-23 syllabus CBS syllabus the same kalong kaju. They kana ka omdai kalong tangka help book kalong ya kana ka background ngalato included in the solve papers. Kana ka background don ka background ki formula na ki jingkali barem bat ki work na ki numerical problems so yung applications. Ngalato kata perkom ba pendon kam shiban kit kini ki kod bonjai. Hangne kalong bai all in one ma syong ma all in one kalak tam. Text plus solve. But kumpa ongi pisian no domene, but wait what ukna baduna kijinyo, baduna ka cognitive power ma kiyo, ula banu work out ikene. Lalu usna ba kelas pendon kami kene ulong one stone for two birds. Kalong no kumta. Wai mau artilikisem. Na lain cakene kata kurpam betul. Pendon kam syuban thiet kini ikot balai puja hayo, but undashna notes kene kalong baik, notes kalong ready made bayang ne. Kamu ke shortcut, he can easily understand it. Dengan print ya kena 250 copies. Nekong ay ngamod ban peli kena kau tangah sekolah jam. Te don kiperlok ngelabu ya ke Facebook. Tegala kentu yang ngaban pen susu. Tengah hilada lada don ki demand. They can reach me. Te lada don ki demand obviously you have to print. Nah hapar khadi ya barok ka stand tangi ke sekolah jami. Kena kong yang modemod ban perkhat bahkan long in this way mah. Along by sop natang ikis ko janga ngamot le ta tang along long selfish ada kurkom tang ko aban yasam igi we ikna namar lar de ikna populeh gino ngin college ro ide ikna khasi jongi tena kata kata ngam khat ba 360 degree should be thinking ndai ba long tang hang to itlio ma nei sa ko tang ta te laradon ke demands of course tengah hap le ek baran kam pemunoi kai dengan sa perkhari kata kumno ban iwar lat kolon tibar. Feedback for you. Lunch has come in. I got a very good response. They cannot along I get feedback. Ni dalam group tu ang ikna jangan kita dalam group. I get feedback. Omdai tang ikna ngalah I kena hai kai ru, kena kai kai physics. Tinggal ada I kita ki lecturer kita lengki college. As of now I got a good response. The book is very good, very simple English and very simplified way. Hadu bantang along niyo ika positive response, but ka encouragement lagi way ki bom nang man puleru ka kador hi menta along let's say kadang kan sahiar namar kumba economics mo supply is small, the price is high as of now mo and ringa print tang ars pasan phokopi ka tane ka paper pilara pipet kam dai ka ordinary paper machine by ka very good quality paper but tane ka lamination ki khariji asan gitu ki printing press kam tiba ang la kata korkom tapar top quality mo then dalam ki demand te kene lai ngdon kam than ngdon kam ko content mo ke jing thok rengele kene ke first edition makam la kan balat nampak bukan long kum kutu ke jor bom don melu macam itna deh kat ka bangala
kat ka ba kabot ka don ma te matang surety haskol jangi ngadi sejar sanpau nomor pitip ka dor the quality paper pi chupo ke jingthor pi ngabe ngale ba ya kata korpong golong top quality te handre suki kamot kan sayar ndala print bon nomor ka print ars pa sanpau kopi mentala sispaktam kala let the maybe second edition will be the price will be maybe below 1,000 also, but according to the GST kataro, ma GST pitep ke jingram what u pan u kubiru kelaki mata, we have to go according to that. How much I invest on it ma? Kebenukong hi komunong hikai ni puaban kena kena bah, di kena kila lebah ya atat ke school jami, but ka aim na ka objective ma balai ngathoi na ka kot na ka daung jong COVID. Di kena jami ni iba kam tam di kena kasi jaintia. Kan tu bigaro kita kena gebadok. Te hakan aku COVID ni iba ka smartphone minimum it costs around 8,000 above. Te ban support you 4G lay hap thi di khat san hajar. Then iba ka family jangi kalong ke babun baik sau san ki boleh hiang. Te lami ke issue ba teng ki kini ke phone teng ka kata ka connectivity le ka network kam shai. Telepon ki bang ngam yo ban connect ki kena school kena subapli kila shusapai ki kena bala ban fort ki kyu shakmat ki basa asor ki yo te kamtam ki kena ki badai na than jantia na than boy na than west pat kaleng jong ka state makalia jungi kimyo ki du nong tenga kumno hikai ngashimi kane ka sinjam ba hagta ka por ban kan pendat ka syllabus ru ke simpor ayanga kumno ban connect have phone teng ka network kamyo tanga kumno hikai hi ngashim ya kane ka responsibility nadu ka ka por ka second wave jong ka COVID hakata ka por ka hit tanga shong khop hayeng ngaru mo ko ngayo contract virus maso thu ba uneu COVID ula pendik sha ya kam khi khaba ya kam kino ki kam nadu ka health nadu ka education nadu ka economics ka ta lot kamtan ya social mental jong khna school bor hoi ka wai wadi ngi noi kai ru tengala shong khop ban ngala thok ngala sni ban mek teng ka shimpor nga hado arbaji men step ban tho and solve ban pe ka ta ka kot ki balai project kat ki source ki bangaya apule. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.